Wey'ngane zakwethu, uhleleleni ungangenela i-channel yethu eyikunqa phambili umkhanya kude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu, sila esikulethela khona abaculi abakhiphile nabaculi abasazokhipha. Laphana wey'ngane zakwethu sinilandela umculi uNgelo laphana insizwa laphana okade yanyamalala laphana endimeni kaMaskandi laphana wey'ngane zakwethu, ikhala ngevoice laphana wey'ngane zakwethu, yaze yenza olunye uhlobo lomculo laphana wey'ngane zakwethu. Kodwa-ke ibuyile nama-track awu-6 laphana wey'ngane zakwethu, okuyi-EP lana wey'ngane zakwethu. Isihloko sayo laphana sithi mthandeni, mthandeni laphana wey'ngane zakwethu. Asazi noma umthandeni noma mthandeni, into ekanjalo nje wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani ngesihloko laphana wey'ngane zakwethu. Insizwa leyana ecula ushuni ohlukile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Asazi noma kusazoba njalo yini njengasekuqaleni, njengoba yayikhale ngokuthi ivoice yayo ayisayivumeli ukuthi ingacula umaskandi. Ake sidibane e-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Le albhamu izophuma ngomhla ka-28 kuma-digital platform. Siyabonga. Ngomhla ka-6 manje ngidla kahle.